nonke ngatigabadeni tokuhlonipheka. Sidane tindzaba letimnandzi. Tindzaba letimnandzi-ke atishintshi. Ngiko nasuchazile uyakhona kubona ukuthi tindzaba letimnandzi kunevidiyo lesesabaniketa abantwana. Ukhuluma lo ekunene Galatians 5 ukuthi moya ufuna lokuphambene nenyama, nenyama ifuna lokuphambene namoya. Kwenteka ividiyo lethithi ama-students nawo ata-actor njengoba nje kuningi lesatokwenta abazwana nathi. Nikubone abantwana siyabafundzisa, sibaphushe, siba-challenge, siba-motivate kuba ama-story writer. Kuthi bayente le video lona uyabonakala uyaphuma endlini kunama-voice lamabili. Yakhaba kubonakala umuntu uletha imali lapha uyayala. Then-ke nakathi ubona indvombi lenhle lapha imbitela endlini. Uyabonakala uyetana nakangena lapha kuyabonakala lo mlilo lokhona, umlilo wevangeli. Ufike intombazane awuthatha. Emva kwaloko sobonakala uyakhala kusofa lapha sosilugcobo sovalisekho. Kuthi lithi iBhayibheli ningahambi ngokwenyama. Sesiyasho-ke sithi yebo. Na Romans 8 uthi uma nihamba ngokwenyama ndawufa. Vele nobuka umuntu one-HIV and AIDS, ubona umuntu logulako, ubuka umuntu lo ngathi sonjani. Uyambona lokho ukuthi lo muntu lona indzaba lenkulu ithi uhambe ngokwenyama. IBhayibheli nje liqinisile, sinanihamba ngokwenyama ndawufa. So-ke siyakubuka-ke ukuthi nasi izindzaba letimnandzi uma sithi sicela ukuthi bantwa bethu bangakayi esikolweni. Sikwendile last year. Bethu abazalwane bazila abantwana lilanga linye kuthi kudliwa ngoba kuzila vele sathane beka-attack. Bantwana-ke sesasho sathi kunaletilwana kuthiwa ngama-penguin. Lokubonakala ukuthi ukhanze umfana omncane usidudla sisu singaka. Umbone lo mfana ukuthi sebadla kakhulu abantwana. Vele-ke nawuthi uyababuka ukhanza sebathi naku ama-chips ngoba bathi kuyakha imali bomake bathi market. Umfana uyahlafuna nje kanti lezi ndlu futhi kude netithako. So uyambona-ke lo mntwana kuthi kunetindlu letitsite. Nako sidabe sikukhuluma-ke lokho. Badla kakhulu abantwana. Nawuthi umemetela ukuthi asicime i-TV bathi baba kufishane bajahe kubukela bopopayi. Le generation le ngikhumbula ngikhotha Judges 2. Lelithi Joshua wafa kwase kuvela igeneration le beyingamadi uNkulunkulu. Ngiyacela-ke batali ningilalele nani ma-students. So bantwana-ke baphasile phindze bavikeleke emigwaqweni, bavikeleka kuphi ngalokuthi labanye bethu sacela bafake ama-uniform. Sathi kude sidabe sidla tinyama bese sesekhashane-ke ngoba that was September ukuthi singene ku-37 day nalesikiyo. So nyalo-ke siyacela-ke bazalwane ukuthi bantwana abasendi 37 day bakhona solo asidli. Sitawucela-ke laba ukuthi babe nje na 3 days. Sinyalo nje bayatidlela phindze futhi ngelisondo entsambama ngoba kutaba khona nje bayadla nje ngoba ngeke sithini phela Nkosi yami. Sicela nje 3 days waJesu ukuthi bagcine kudla lokhu noma ledingwa nakho konke bese badla ama-fruits nama-vegetable ngalesine entsambama. Shothi nje kusukela start mabomu kusukela nje ngasikisi sekude ukuthi umuntu usudla dingwa netinyama. Sodla nje ama-fruits nama-vegetable. Niyithathe-ke le nkonzo lokuze kuyoshaya 6 welesondo sengabuyela kumfadle ama-rice. Noma-ke adle nje ekuseni ngemsombuluko. Kude nokuthi akhanse emtimbeni unciphile ngoba nawubuka lama-fruits timbuya, lethisi, matamatisi kuyadliwa. Ma-fruits kude lendlala. Sekuthi nje labanye vele bebonisiswa ngile ndzaba yengqondo noma-ke labo labakhansi bahle baba nemalanga nje baphela vele ufuna ukuthi uve lo mtimba athi uzilile. Ngiyacela-ke bese-ke phindze futhi njengoba senta nathi batali niyakubona kuhamba nemvana lapha ningabathumeli bantwana nani kude nina sesitaba uhamba ngale nyawo lelo lokuningi-ke sitawukusho. Then-ke sicele-ke lo not less than 6 hours ukuthi ngemgcibelo nje lo weekend yokugcina nalo sicela batali nama-students a-indicate babhalise. Kutawusita-ke lokho kutokhonakala ukuthi kungabi nemalayini lamathe. Kube khona nje siya-check-a siya-double check-a. So lo 10 sharp njengananiya kugibela indiza. So that nga10:30 sesiyaqala-ke siyabala. Yinze le program because kutaba khona lokho ukuthi ama-academics siyakuthinza lokunye siyakuthinza.
bese-ke sekuba nesikhathi kufundwa iBhayibheli, bese kuba nesikhathi sekuthandaza-ke in their uniform. Nabothishela nebadali. Shothi-ke 10:30, sicela nje not less than 6 hours, 10:30, 11:30, 12:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00. Shothi-ke 4:30, then isitokade after 5:00. Futhi inkosi noma ingasigicita silungise imoto nakho konke so mangabe sihamba le entsambama ebusuku kude inkinga. Sicela nje naloko ukuthi kutawusida ngoba siyathi ukuthi sibe sicela lawo ma-hour, labanye-ke bese bafika le. Siyabonga nje ukuthi sekuphelile ukuthi stop ukukhima inyanga abantu sebadiscipline. But nje in short bazalwane bese kudla isikhathi. Siyacela ukuthi leli phimbo losuliva, ngidawukhona mina. Kunento yakho lekhona. No pain, no gain. So siyacela-ke bantwana ukuthi siba-control-e. Nalo tawukhanzakala ukuthi mane-ke tawukhansi bese kuba i-license. Nalokho tawukhansi ukhashane, luthi ngeke akhone, sicela ukuthi angene. Sitawukhona ukumthandazela, labanye sitawukhona ukuthi through i-video link sibafake lapha kuma-TV. Nalabanye WhatsApp voice call, nalabanye bangathumela ithombe sithi. Mane-ke asisho seyi-license-ke leyo ukuthi mva bengekho. Asingeneni kuthi lo tawufa. Ngoba nasikhuluma nje sibe siyibona lento ukuthi kucala nje siyakwemukela enkosini ukuze sibone amabhubezi asezulwini ema athi atawupasha tonke letinto letiba inkinga sibazwane besabe ama-voices. But khona lapho bese sibona nasathana naye utenda libhubezi sewuva emaphimbo. Mina ngeke ngikhona, siyacela bazalwane. Bese-ke sonke siyathinzana. Nalo bonakala athi unjani lapha nje bantwana batawusinziswa. Ngoba lesitawukhuluma ngako tabese kuba khona sithatha ngathi studio nje. Kungakho nje sesibafundisile laba lesinabo la. Sitawuthi ekhempini. Lokho ukuthi ligama lithi Hosana, le ngoma lethi Hosana, Hosana. Le ngoma liyatiwako. Leli gama lithi Hosana lithi save us. Ndodana kaDavide sihawukele. So ngiko-ke kutaba khona ukuthi yini nayo into nayo umfana lemehlulako ukuthi sitocela Hosana, save us Jesu. Nalokunye kasingakukhulumela etiko. Siyacela-ke bazwane sibambisane kakhulu ube early ngoba siyathi lenye isikhathi kuyenteka nje kukhunye into kuze into yakusasa. Sicela sithi lungiselele-ke nalovile atshele lomunye. Angifisi loku elaborate kakhulu. Ngicela nje ukuthi uNkulunkulu emusa anendele umusa. Nalokunye kunafihla induku emcubeni la. Sithi nje uNkulunkulu akanivule amehlo nibone ukuthi yathi labaningi bashayile lokuthi uNkulunkulu nakathi naku nje Nehemiah sesimfundisile sendlula kuye ukuthi kucacweni labanye bale kanti ufuna sinakhala icilongo sibuthane. Ningakuyekeli ukuhlangana. So siyacela ukuthi ngiloyo atshele lomunye. Bese-ke siya-indicator, siyabhalisa. Kodwa bese kuyasida-ke ezintweni eziningi. Kudla-ke kukhona njengalapha nje hawu. Nawubuka nje akhona emabhontshisi lafake bo-peanut butter. Khona timbuya kudla lokhu healthy bantwana tinkaka. Ngiye kini ma-student nani badala. Uyabona nje bantwana sinasikembile uthi uphakele liphalishi. Leli lingasuke limhlophe liyasala lapha. Hawu-ke nabantu azofaka acucuza lo roll one-iron neligusha ukhanza kusala lapha etijeni. Niyati ukuthi umfundisi ushite kaningi bazana ukuthi yawale the very same yawazi lento iyafanana. Ukuthi uma ufundza iBhayibheli ekhumbini phinze ekhumbini uvula bhatata wakho nenkukhu yasemakhaya noma udla ummbila versus ukudla i-KFC esengusho nje noma ngisemoyeni. Uyabonakala ukuthi kubonakala ngathi wena nje usilinyanyana. Phinde uyayibona iBhayibheli liyasho lithi lothi uhlakaniphile akaguquke abe silima ukuze athi uhlakaniphe. Ngakho iBhayibheli lithi thina we are fools of Christ. Sithi lima kaKristu sesikusho nje ukuthi hawu awunyikathize emakhelwane ukuthi hey ngiyakuphilisa silima saKristu. Nami nje nawungibona ubothi full of Christ. Nakhona kusho ukuthi sidilimata Jesu, sidilimata Kristu. Why? Kusho kanjalo. Sidilima thina ntemithetho ukuthi nje umthetho uthi yini ngajoli ningebi imali uhulumende uyibeke kabi. Yabona nathi ndilima aniyithenga ngale mali. So lezi iBhayibheli la emhlabeni afuna kuphila kathi ibasilima. Nawe uhlakaniphile gucuka. So asebakuconze-ke bazane ukuthi uyabona le ndzaba lena ukuthi yabona nje ligusha ichuchuza kwenze ichuchuza bazalwane.
lapha nje kumnanzi kudla ngilothi nje i-weather bekanjalo, but tawuchubeka ibaleke, uthathe emanti acucuza uwanathe nakashisa kube litiya, ebusika nje sikwentile, ukhanya nje ukuthi uhuba imbuya. Akusimnanzi la mlonyeni. Nespinachi, emantaso, nebhithrudi. Yabona kwebhithrudi nje ukuve taste la, but la manta health, ubilise lamacembe espinachi acucuza. So bese phindze futhi okwenta ama-ice cube lapho uyakumunya, nakushisa. Babona nje umunye nje lemnyamana, hawu kwente njani ngemanti, umunya acucuza. So uyabona-ke komfana ukuthi nawe utawusuka uthi akadle cucuza, uyayikhafulela into. Kodwa la bantwana usumbona safaka i-drip. Yebo bazalwane. Futhi ngiko noma ungathi uyakhuluma bayakuhleka nje. Akusibo. I-vision nakathi asidla nyama nangadi. Udlala athi umfundisi noma ngabe anti wakho usidudla uncama nandapha ekhishini ukuthi senibanga incwanco, akusiko lo mtimba naku le ngibekisa ngakho. Kulamalanga sikhuluma ngako kabandi nje ukuthi asengithi nje mina ngwakaSathane. Nawe unemoya kaNkulunkulu, lesihlale sisho ukuthi uma nje umfundisi aphethe i-microphone uyahlabela, uyashumayela, uyathandaza, kusukuma ishosha. Ngeke bese uthi yes ngimi. Umhlabelo uthi uhlala kimi nami ngihlala kuwe, nguwe lo wento umsebenzi, not by might nor by power but by my spirit. So lo mfundisi akusuye. So nangathi mina ngwakaSathane sesiyacabana lapha, nami ngingathi ngasho ukuthi akusuwe manje, nangumoya kaNkulunkulu wakungena. Lo wento nako siyacabana la. Kanjalo-ke bazalwane abagucule lokho ukuthi nakwenteka nje nithethisana, noma kusemshadweni noma kunjani, akusuye lo muntu, is the spirit behind. La khona-ke nako sitaqhubeka sikufundise lokho. So nalapha-ke labantwana ukuthi hawu, uyathi bafunze ngakho. Kufana nokuthi nje phindze lokunye kube khona ukuthi ningalali ningashadi. Akhale lo muntu, yekela kunatha tshwala, uyayibona le nto ku-wrong. Neligwayi uyakubona ukuthi nawukhuluma naye nje bayeva, but inzabe isekwenteni. So ngathi akhela-ke emanothi ukuthi uyabona lo cucuza, lamagusha, labo bhatata ebhasini versus labo KFC, labo Nando's, bobani bani. Phindze futhi le ndzaba lo yokubhema, yabo ekuse yokuba netintombi ujole, nema-boyfriends, yokugcoka lofishane versus khishadela, kufundza libhayibheli ekhumbini, kudla cucuza nenkakha, bomaklabishi, ufake inkakha, konke lokho versus phindze kubukela i-TV kakhulu nokudadisha. So le mpilo vele yebulima kudla bokucucuza kunye shoda kwenta-ke nokuthi nje ngikudlobhadlobhe ngendlela ukuthi utokubona lokuthi mfundisi siyabonga. It's a reminder by the way ngoba nathi emoyeni wethu siyakwati. Kwesibili futhi sisesakufunza, sikufunzile mfundisi, nami futhi ngiyadifundisa netincwadi ngiyafunza nasebandleni, ngingibhishobhi ngiyakhuluma ngako, noma umfundisi wami mfundisi uyakukhuluma. So uyakubona ukuthi vele mfundisi asili la nyama nangadi, asili nabochuchuza la. It's a spirit. Phindze nokunatha emanti, nathe emanti. Hhayi, ngibuka nje ubone bobabe, umbone uphuma uthenga i-Coca-Cola, uthenga i-Fanta, uthenga i-Lemon Twist. Nanako lo sekukhona nyalo, lokubonakala ukuthi nawuthi uyakuvula, uyakubona lokho amajuice lokukhwala lokunye ngathi ku-brown lokunye kunjani njani. Hawu yibonile. Lo muntu uyakunatha ubone athela iglasi, phindze ahambe babezibani, uyolala lapha. Emva kwalokho vele lo muntu ukuthi onashukela sebamjuba linyawo. Because you are what you eat. So uyakubona ukuthi akusibo bani bazalwane. Nalabantwana-ke, Ezekiel watshelwa nje sahamba kwathi hayi labo ngeke bakuve. Asasukuma nje. Nalaba-ke kuba kanjalo, ubona kusele bo-lettuce lapha, kodwa ngaba inyama kuyadliwa. Akusadli bona labantwana. Sekudla le-spirit, sekudla kakhulu. Ngiyanicela maswata kithi. Uyathi senginicela mbamba. Akusiko lokudla kuphela. Ngiko ngithi kudla kukhona. Nalokho sinje ukuthi kumakhatha, khahlela athi ngubo uvuke embetheni. Nakho kulokuchuchuza kubulima, but maye kuyaphilisana. Yathi netyembe Damax athi mani tikhale bangibeke babona lapha, mfundisi uzowakhala. Sinikhalela lena in absentia. Kuthi bazwane yathi this is getting serious. Le mpilo ngathi iyancipha nje. Phansi ubona late asashayisile. Ngiyacela bazalwane, ngiyaticelela. So ngiyacela ukuthi siphakamise inyawo nje ukhone ukuthi uthinze lo munye. Akunenzaba sesiyakusho
inombolo siyabona ukuthi iyakhula, solo nje bekunguwe ukuthi sendela lo munye lo, phindze lo munye ube nesikhathi nje ucoce naye. Wakhe nje i-audio yakho, umthayiphele, ushayele icingo, ucoce naye. Phindze lo munye usucela ukumbona nihlangana lapha esitolo uze umthengele nesinkwa ngoba labanye benabakazile. Please. Bese-ke lo kuningi sesiya-indicator, sidene. Bese nalesikhathi noma sesikhona ngoba lokunye kuyenteka sathane, le mihlale ngikusho, abantu bancome bafike kalozitha. Bese-ke hhayi, lesikhathi futhi sidze lesikhathi, lalelani bazalwane. Ngihlale ngibekisa ngithi kude lokungadi kwenda abo-degree 4 years ukuzofundela 4 years. Sithathe lokho-ke sinathi uma sesinitholile, kanti noma ngabe bekungenteka nje bazalwane besikoleni awubuka ukuthi even abantwana base-creche, but nje angibekise thina lesi se-high school, form 4, form 5, ukuthi ngeke esikoleni ungene ngabo-9 bese uyaphuma nga-2. Kodwa ungenwa le ekuseni, labanye baze bafike futhi bafunde babe ne-hour before baye ku-morning assembly. Phindze nakhona ngoMsombuluko kuze kube ngoLwesihlanu, phindze kufundwe nangeMgcibelo. Baye esikoleni abantwana bafake ama-uniform. Guess what? NangeLesonto noma bangayi esikoleni babaflade ngema-assignment. Buka-ke ukuthi le ndlu ingesenceleleni ukuthi noma wenda i-engineering, wenda i-accounting, wenda i-nursing, wena is nothing compared kunayo i-syllabus yemfundisi Mnisi. Nangu lo khulumako. Kuthi-ke abazalwane sobatholile-ke, uzuke ubonani ukuthi vele le ngokukhuluma kwabo ucucuza. Uthi bazalwane sobatholile, ngeke mina, because vele noma bakhona abazalwane ubakhanza ubabona emtimbeni i-body language ukuthi hhayi seyikhuluma lokunye. Ngiko noma sikusho ukucala ukuthi siyacela sibasigcine isikhathi bazalwane. So ngicela nje ukubuke nje ukuthi esikolweni ngingafunza yini noma ngabe nje wena grade 1 noma ngabe wena i-preschool. Umfana nje bathi kulathi iyavulwa nje next week. Umfana ungamisa yini nje ukuthi utawufunza nje lo January kuphela noma nje umise February. Mina-ke ngithi yena lo February ukuthi ungiphe 28 days. So akusimi uNkulunkulu ukuvula emehlo ukuthi sekulicala ukuthi sicele ukuthi sifike ekuseni siyohamba nisambama. Hayi mina ngijake emabhasi. Ku-organize i-taxi noma imoto uyethe. So kuba khona sibazana beti, phindze nalaba khona, either uthathe uyaphuma licingo noma i-body language uyambona ngathi ngisokwatile. But-ke bazalwane, lokho sikukhulumile labanye bazalwane, wabadisipline uNkulunkulu, wakhuluma nabo kunebele wathi, kodwa niyendani le ncebo yami? Ngoba yathi ikhuluma imvelo iqiniso. Ukuthi let's take Christianity as a subject. Shothi uma Mnisi singathi kucala ngayo la kangwane ukuthi kube nesikolo, sikhule thina kunabo sonto isikole, sikhuliswe ngibo. Ngiko nathi singikhulisa ngabo. Kuthi Mnisi nakathi nje njengoba ngasho kacala ka-VOC, ngiyakhumbula it was February, nangithi mina ngiyacela ngoba lapha e-tertiary siyafunza kusukela ngaleSihlanu kuze-ke noma-ke yebo ngaleSihlanu distance learning ngama-weekend kuze kube liSonto. Bese-ke thina labanye siyangena ngoMsombuluko kuze kube ngoLwesihlanu singena ekuseni. Phindze nala nsambama nasiphuma bathi asinikeze lenye i-assignment etaweni lathi silale ngabo-2 ekuseni. Siphinde sesivukile before 6 leyo 3 hours sicedele i-assignment. Shothi vele nje 24 hours more than bo 18 hours uthatha ngama-academics. Wathi umfundisi ka-VOC wathi ngiyaticelela bazalwane ukuthi nasingaswapha nitoyiva le ndaba. Ngathi yebo lecturer, abalingani bami bangala. Ngiyacela mina ukuthi ngicela nithathe leli sonto lo 11 to 1 phindze labantu bafike late. Nibuke ukuthi singaba nabo yini bantu bo-engineering, bodokotela, bonesi, bothishela, bo-accountant. Nani ngathi nje ndawufunza, awuseningivile. Bese kumfundisi ngoba still vele njengoba niyadi noma ngaba khona iBhayibheli ngeke ngizulichithe noma ngaba khona athi vele sengithola lo Msombuluko kuba ngoLwesihlanu singena nga-8 siphuma nga-5 ngeke sengicethe. Angicali manga. So yakubona-ke ukuthi ngesencele akuvisi mina ebuhlungu. Mina nje ngiyakhuluma ngoba mhlambe uNkulunkulu nomade ukuthi yathi empeleni nje ude ama-qualification ebesingathi kude bo-engineering bakomoya, bo-nursing bakomoya, bodokotela bakomoya, bo-accountant bakomoya. Your enemy is time. Nangamagama ngicela ubabhale lapha ukuthi sikwende kube past tense, ngicela ubhale ukuthi my enemy was. Umkhebethelayizo lo was. My enemy was time. Sengaze nje bese ngiyebayeba ukuthi bakhona nabo bishop nabo reverend bakhona la. Nomoya nje umoya lo khona awungeke ngikwende mina. Ngathi nje njengalaba labafundisa bosonto school nawo ufundisa ubona ngathi ukhuluma labantwana. Hey, i-pride lesingenile bazalwane.
bekhona ukuthi hey kunjani. So ngicela ubhale amagama ukuthi my enemy was time. Ngo wasithi uNkulunkulu nakasithuma wasithi hahla ukuthi asitshele abazali ukuthi mina ngumphumela wesikhathi sami mbamba. I'm the result of my more spent time. Nawe nje umphumela wesikhathi sakho mbamba, nasakho mbamba. So ngiyacela abazali sibuke ukuthi umhlaba nje siyasidakala nathi nje la ngebhange ngiyababona abantu labafundzile asekuside babemnisi. Ngoba nalabasendela konke nje into leti emgwaqeni bo-engineer ukuthi wende i-engineering wende bo-computer science konke lokho siyakubonga ukuthi umfundisi ubuka ukuthi it's because time is allocated. Bona labantwana nawe uyababuka ngiko nje kuba khona ukuthi kuyafundwa lapha bafunze nalokho nje kwa-spiritual kuhlukile bazalwane ukuthi noma kungenteka njengalaba nje Nehemiah 9 ukuthi bebana 12 hours 6 hours bafunza umthetho 6 hours bathandaza baphenduka bekude ukuthi kube ne-break. Lokhu kwabo-geography vele ngiyakuvuma lokuthi after isikhathi esithile kube ne-break. Lapha spiritual ungangena 7 to 7 kube ngu-12 hours ube uthi break because kwakumoya ngicela bakuve bazalwane kwakumoya kwehlukile. But naku la bese kufana nakhona ukuthi bantwana bathi bangene ekuseni esikolweni futhi umsombuluko kuze kube ngolesihlanu bese lapha-ke sekubakhona babone sebaswagcile akusibo wasisitha uNkulunkulu usimbulula imona akusho ukuthi nilwa nje inyama nengadi. Ngiyacela leti into leti bazana ukuthi sigcine ukukhuluma ngato bese-ke niya-apply nasemakhaya enu emshadweni yenu kubantu babenu impilo idaba mnanzi nasemabandleni enu ningabulalisi bafundise inhliziyo because they love you so much. Ngikwadi ngami athi kubuhlungu ukubona umuntu uthatha umvunanga mhlamba akaboni manje because lokuhlanyela kuyakuvuna impela bazalwane. Ngiyacela ukuthi sikunake lokho. So ngiyacela-ke ukuthi sikhumbutane bese-ke sesiyakhona kuhleba-ke bathi inombolo niyathatha. Ngiyacela-ke ma-students nanilungiseleni sikhumbule nama-uniform sikhula siwedi tabe sivumela kahle ukuthi ungakhanzakala ukuthi hey kumbe kunjani their uniform bese-ke abantwana baphathe amabhayibheli abo lama-hard copy. Kucala nje ngiyakhumbula sababona abantwana ngoba nabo ngingathi-ke emakhembenini khona la bafike bangena nje bahlala lapha wabona nje ukuthi ngathi bafushiwe nakhona bafika late baphinde basheshe bahamba ngoba after all vele but nje I trust my God kunako lesikuthandazele naleso sikupheka ukuthi uNkulunkulu athembise inhliziyo. Usho njalo malakho uthi awuguqula inhliziyo tebantwana tiye kubatali netebatali kube bantwana. Le ndzaba abantu abenzenyabe besabo umbona umfana kuswacela. Uyakubona lokho ukuthi idemon alifuni iBhayibheli. Kwakhulunywa kadzeni ukuthi let's take the Bible out of school. So uyakubona nanyalo ukuthi umfana umbone nje ukuthi hey imngaba angisafuni mina i-body language. Sitolwa nako lokuba nase labantwana sekubonakala sekwende na i-teenage pregnancy siyatibukela tindzaba bantwana abakuthandazela ekhempini sekukodwa-ke tingode sekukodwa ini sibhekene naGoliath. Asiteni-ke sibekene kuhle ama-students sitabe sidla nje but please ngicela nithembeke kulokho futhi-ke ningabe seniyachubeka ngoba vele nangomhla ka-7 February uyasonzela la sitawubuyela khona sidle normal kude utawufa instead uba healthy ngoba udla kudla loku-health. Ngiko nje lento abajaji abantu abanye bajaja vele sebacala abanetifo ngoba siku-11 edition lo nyaka because aqala nga-2016 i-37 day sisathi 37 day. So uyabona-ke ukuthi kuyoze kubuye Jesu so lo sidla lokuhlata amasosha emtimba i-immune system yethu ishaya tifo asilale etibhedlela ngoba kuyasida mathe lamalanga. Ngiyathi kucelela wena-ke songahlula ngo-3 days ngiko ngishidwa ngathi akusiko lokho nangema-voices. Baba Ongcwele siyabonga umuhle egameni laJesu amen.